Tame se gani tron Jesucristo chuma Jericó ne yo si tu trigo na Bartimeo tbatre ne achinzo caridaria ni hibia. Tame se kuno si tu trio se va kachend oivi tre re nezo ne chedan shna anso maivich ere vand oivi tre hoa. Kane katash ahnirianzo se va Jesucristo si kavichuma Nazaret Mesia chere nenizoa. Tame se kagwa si tu trio katazoa. Ya ta ni sino siguna David sikane kaname so Jesús kuno erazo ni yaso maha taso kagwaso a kanikun Jesucristo ne nakun Jesucristo masitu chizawa rakwini mazo kanazo ria Jesucristo a ne gani tron situ trio ria Jesucristo ne shna Jesucristo mazo kata Jesucristo ria zo a takia mazo razo ga ta Jesucristo shna Jesucristo mazo a Curviria ra Señor, ta soria Jesucristoa, cane kata Jesucristoria zoa, kawe curviria zoa, mach eze amara soni ya so mahro, che da na uza so adon ta Jesucristoa. Nenu curviria zo gane, kanakozoshko Jesucristone natazo se va za ushak ya anja zoa. Nenu ni hiwi kin eda, kiranzo kata se va za ushak ya anja. Tameze Katu Jesucristo chuma Jericó ne kachenzo chumayo ne yo sigo na sakeo chumayo ne so me si muchihriani si tiay mayuich e impuesto ne rubent ozoa tameze kunrazo kin ezo me si me Jesucristo zane ne kawe kin ezo ese mand oiwi ne si treni va sigo na sakeo ha che dan yo kunanzo kitayan zoriani hiwi gane kavi zora otru matru igora cheya merazo kin ezo ma Jesucristoa ose kachen Jesucristo ta kotrun yo a tameze ga kuchi Jesucristo ta kotrun ta sakeo ne ya Jesucristo ra trune kata zorian sakeo ha nani so kwarian o sakeo ose vachend o karaun vet kwazo kwa ta Jesucristo rian sakeo ha Kane yona nin sakeo rian one kunya usharazo se va karan Jesucristo tukwazo a. Tameze kunoni hibida kata Jesucristo gane ni kami ni hibi ni ya ni so ma Jesucristo a. Ne kata ni so che Jesucristo a. Nya meze karan so tukwao situment o kakun adon. Ta ni hibi ni ya ni so ma Jesucristo a. Sane kanikum a sakeo kata so rian Jesucristo si ni amania. Cuando niame ser que ya nesiaria ni sinikene ni sitia y mazane nakia oguno kan narke rianiso se va kane maniso Señor tasoria Jesucristo kane kata Jesucristo rianzoa kwa mezea kabisa ni tukwa zinia ndara se va ota ni sikona Abraham kanaro tanwam azo kwanoa oze kana sinikai mayuwi chere kawena no manin sikan ya ne kabisa ni so gi ahadon ta Jesucristo rianiso